objašnjavao im je akciju, ali na kraju govori slobodno kao, slobodno pucajte. Damonte Di Alesiani, Di Fulvio, tamo iskakivanje Harkova, brani se Hrvatska i obranili smo se, lopta je za nas, 25 sekundi do kraja utakmice, cijela Spaladium Arena je sada na nogama, poštovani gledatelji, sada samo moramo mirno sačuvati ovu loptu u našem posjedu, ne srljati, ne juriti ili napraviti neki nepotreban prekršaj. Harkov, pa da ga prešuti, okrenuo je Harkov, prešuti, a sada Di Fulvio i prešute love Harkova, ide Harkov u kut, vraća natrag loptu Harkov i sada nam sude prekršaj. Prekršaj, 5 sekundi ostalo do kraja. Ne vidi loptu ovdje Alesiani i gotovo je. Vrijeme nije išlo. Svašta se ovdje sada događa, poštovani gledatelji. Prvo je tamo Ivica Tucak tražio time out, nisu mu uvažili, a onda Talijani nastavili akciju i vrijeme stoji ovdje 5,3 sekunde do kraja utakmice. Nema kraja ovoj drami. 11-10 vodimo, 5 sekundi do kraja. Predivna utakmica, puna obrata, predivnih poteza. Naša lopta. Nisam razumio ovaj zadnji dio. Pregledava se ovo putem vara. Evo, pregledavaju ovu situaciju, vidjet ćemo koja će biti odluka ovdje sudaca sada. Ali ne može se, VAR se ne pregledava za te stvari. VAR se pregledava samo za, ima protokol za loptu na liniji. Vjerojatno pregledavaju radi preostalog vremena, pokazuju ovdje da je Ivica Tucak zvao time out. Ako je tražio, možda će nam dati. Jer nije svirao, a ne stisnuli su, ko zna. Imamo time out. Imamo time out. I čekat ćemo još malo da vidimo i konačnu odluku. Lopta za... Dali su nam time out. Lopta za Hrvatsku. Možemo svi brojati 5, 4, 3. I kreće slavlje ovdje u Spaladium Areni. Hrvatska je u finalu Europskog prvenstva u Splitu. Hrvatska je pobjedila Italiju 11-10 u jednoj nevjerojatnoj večeri, u jednoj nevjerojatnoj utakmici. Zagrljaj Ivice Tucka i njegovog pomoćnika Zorana Bajića. Pogledajte koliko to jasno znači našim vaterpolistima. Fantastična večer još jednom za hrvatski sport u režiji naših vaterpolista. Nevjerojatna utakmica, svega je ovdje bilo. Dugo nisam vidio ovako uzbudljivu, ovako utakmicu sa toliko preokreta, s toliko odigravanja dobrih igrača, više dobrih obrana, ali moram se vratiti, nema veze, rekli smo i 500. Pijač napravio je taj zid, zazidao je gol, nema, odveo nas je praktički u finale sa svim svojim obranama. Talijani odlični, nisu posustajali ni u jednom trenutku, 2 puta smo bili na 2 razlike, mogli su pasti do kraja, mogli smo ih možda i nokautirati, izdržali su sve te udarce koje imaju, ali strašno na energetskoj strani, strašno zahtjevna i teška utakmica. Bravo Hrvatska, bravo dečki Tucak, rekao sam ostaće osjećaj i nek ostane, nek nas vodi u finale.
Traje pjesma ovdje u Spaladium Areni, ovo je završna statistika, poštovani gledatelji, svega je ovdje večeras bilo bezbroj isključenja i na jednoj i na drugoj strani. Talijani završili utakmicu bez 4 igrača kao i Hrvatska, ali puno je junaka jasno u našim redovima. Gledat ćemo Hrvatsku u finalu europskog prvenstva, a tamo nas očekuje Mađarska koja je u ranijem polufinalu pobjedila svjetskog prvaka Španjolsku. Evo i moramo